ngoi dem yo blai ma wada rida sumarwi radio e chemlang ha kani ka sngi wokro ha kani ka DC office dai khuble le khamtam ya phi ki press ki media ki wada yawan lang cha kani ka file ka cha kani ka scrutiny ha kani ka sngi te ka jingla luti hi kayong ha kani kinti layo churup wa ka jingkachan ngayung kesem na khamtam ga jingkachan yung chnong ka thau mek dong ka thang hi waro covid kam ka jing lalu ti kyo nga yuo wa ile wa pen linga ko yang lani wa ile wa nga kam kon kontrol terwa ya de umi madan wile ya gani election to halor kinong rim 2 khamtam pa jo ya gani kadong ka chana kyong i ya ka jing sa din yong gani kadong ka thang kyong i ha ko wa dam kam no pen kalai yaw te nomi khmat karwa kamte nga miyo chakmat kamu teo kandidat wadang khandro u perchang wile ya gani kam ha ko wa we khud lang ya woro kini ki parlo prajo ya chan lang gi ujin no gi yang ka wa thmi kanang wa yo gi okre na ka benta ka ba ka miet yang pa ba woro apo gari ko sniar ka konstitusi hakani kinti nakaliang ko nga ay chispa perset ngas ngas kemo upo sa thong ng job ne ba nga dayo ya kata ka jing maya kawa dayo na ki pajba mo woro apo gini musniang ra konstitusi dayo wa chok chidlut gi woro daya sawalut kani ka suryo ka bom tenga yulut yo hakani kinti lakam nu upo be isa ka thong kay ka kubor ka pa kami skema kaya mo sa kiniki makusan sa hakani ka konstitusi kubor hi kawa nga kwa open snya sikpai ba waro apo gani musnya nga konstitusi to nya perkhat no i da ko thme to keliang no i da wa thme khnang wa yo pen thme no i ya kani ka spirit council ko yong i yo pen khlan no i ka ya ka an ka kanun ki maka makam tam ya krai na ka benta ka bha ka miet yong kani konstitusi hi waro ko bi